Tirada na to mga idol kay goods mo kay ang panahon mang-spray ta sa mga sagbot. Nagporong lang po ko bisan og itom ko kay mahadlok ba puta maitom og samot. Bita first time na to na mga spray mga sagbot no og murag bugat-bugat kini atong gidala. Mang spray dita og papatay sa mga sagbot mga idol kay atong magtamnan og mga gulay. Og nahuman na day nga atong abuhan nga gihimo sa atong gamay nga payag no kay areta dire magluto-luto pohon. Sakto kay ni panahon no nga mag spray ta og para sa sagbot kay init kay ang panahon. Dili man sagud pwede kung mga spray ta nya bati kay ang panahon kanang padong muuwan kay basin og uwanon ra ang spray. Kay kung uwanon man go dili mo epekto ang chemical nga atong gi-spray. Kani dire napita mao ni ang bag-o natong giherbisan sa mga mani ug balik na to pohon ato na punin tamnan og mga gulay ug mga lamas kay dagko-dagko naman gud ang atong mga tilapia ug pohon kung magluto-luto ta na atay mga lamas nga makuha diri sa kilid. Balik ni labong kayo mao ni siya ang kamote ug gangkong dili na ko siya hot don sa pagpatay kay para po na patay gulay-gulay ba. Pero nagay mga parts ato ang kamutihan no nga atong isprehan kay ato maning patyon kay wala man kayo unod ug kanang atong ibilin mao na atong lapuan ba katong tawgon bitaw nato ugay nya butangan lang nato og suka ug asin ug sakto pud pohon managgo na ni ato ang mga tilapia nya managgo na sa ni ato mga lamas mamunga na po ng ato mga gulay. Ang gusto maguna ko nga kung magluto ta na ara diri makuha sa ato ang gamay nga farm nga atong ipangsagol. Kung pwede pa lang gani itanom ang asin o ang magic sarap nagtanom nako para wala na kita palitonon ba kung magluto man gani. Og plano sa nako nga maghimo kog lain nga Facebook page ug mag-content ko og luto-luto unta inyong suportahan. Update ra ko pohon kung makasugod na. Dako-dako gid ang area no nga wala pa nato natamni kay tungod sige og uwan dili pa ta kapadaro. Kaysa una man gud kani palibot sa umong balay na puno gini sa mga tanom. O kung nakinomdom mo kana diha nga area mao na ato kalbasaan sa una o kung madaro naman gani na ato gyapon tamnan og balik og kalbasa o kanin diri sa kilid kung nakinomdom sad mo mao ni atong tawnganan pagkahuman sa garbi sa tawnganan itamnan na sa dugma mani perti magpanambog sa mga manino kaya ang tawnganan manggod sa una kay gamitan man to nato og abono nya napagid mga tae sa baboy natong gigamit nga fertilizer o karon nato na sa tamnan og mga lamas og mga gulay grabe mo ni puning kapuyan ng mga spray no kay bugat man sa tangke nga atong gidaladala dah tuara pagkahuman ako pang spray nagasamad-samad gyud nga ako nga baga pero malit na bagay na og padayon ta kay manlaog pa ta sa ato ang mga isda. Ug mao gini pinakaganahan ako nga spot no nga akong tambayan para magchill-chill. Lingkod-lingkuran lang, mga pe, nya tan-tanaw sa mga isda. Nindot kay paminawon ang kasika sa mga isda no ug nindot sa tanawon. Makawala gid sa stress ba. Mao ra gini akong kadadlaw nga routine nung mao nga kung wari mo sa ko ang gamay nga farm na ari ko kanunay diri magpuyo. Kaya ang mas giganahan maguna ko ani kay mingaw ang among lugar ug layo kay sa samok. Ambot ug basig sa katigwangon nato ni mao ning ani ta. Pero sa tinuod lang no kontento na ba pag sa ing ani lang nga kinabuhi. Peaceful lang palibot ug naa na poy peace of mind. Malingaw ra ba ko magsige panglaog sa tumays isda no nya naputay lawgan nga mga baboy ug mga manok. Sa una laayang kita magpuyo og probinsya no kay atong hunahuna manggod sa pagkabata pa is lingaw-lingaw lang. Kana bitong laag diri laag dito kiat diri kiat dito. Mas nindot man gid pulan ang syudad kay daghan kay kalingawan daghan po kay kang kasuroyan. Pero lahi na gid magkaidaran tano kay manginahanglan na magitag panginabuhian. Ganahan nag puyo og bukid nya magnegosyo ginagmay. Bitaw mas nindot magugana kay kagalingon nga gitawag og negosyo bisan og ginagmay lang. Kay matod ba sa kadaghanan no wala gid na dato sa pagpanarbaho. Pero dili po siguro tanan no kay naman sa mga trabaho nga dagko na po kayo og sweldo ug naharuhay po ang ilahang pagpamuyo. May na lang natong istoryadaan ba kanarabay mo comment hang magpamamay dayon. Bitaw no, padayon lang kita sa pagkabo sa tuang pangandoy og kumbati ra.